Ti Masakbayan. Ti napalabas, si marungkar ni Melody kadagiti anak na, gaputa kailiw na matidan ang makita. Nalagip dagiti agkabsat ti rigat da, idi pinanawan ida ni Melody. Immasidag ni James, gaputa amangan no makaisawang dagiti agkabsat, iti makapasakit kan ni Melody. Iti sabali abangir, inawis ni James ni Rowena, aso marungkar iti balayda. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Narukop, nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apa, Yunis, apo. Kit kita umitlatan ni Antim Arwena. Umay kan, umasidag kan kwa na. Apay, Lola. Dayta ka din tinangisokatan ni Tatang kaninanang? Apay, masigurado na nga ta. Adinan to pasakitan ni Tatang. Pangasim ko anak ko. Bayam apanagnikak nga awan madi apinsar ni Antim Arwena kanyak. Pasensya kayon. Agawid aklaangan. Jak kayat asyak ti makagapo. Iti diyo pagkikinaawatan. Saan ka pumanaw, auntie? Bisita da ka. Iso asanga ilyan da kamet. Nalabit. Naklaat lang ti kapsat ko. Iso akas day ti kunana. Baybayan nyo pa lang. Nga masigurado. Saan a kontra ti kapsat ko iti relasyon nyo kini Tatang, Auntie Rowena? Sapay ko mga rod kasta. Jak kayat asyak ti makagapo. Ti diyo pagkikinaawatan. Di kagdanag, Rowena. Nalabit, naklaat lang ti anak ko. Iso akas dyan ti impakita na. James, nakaluto akon. Ingkaayabanon dagiti anak mo, tamangal daw tayon. Sikan ti mapan mangayam ka na kwada. Tapno maya sidig mo ti bagim ka na giti anak ko. Mabainak mo't nga rod. Sikan ti mapan mangayap kadakwada. Taang mga nudida umay no siyak ti mapan. Ay na, anya kalakit tinaya. Mala, umay ka. Dua ta mapan mangayam ka na kwada. Wow! Paborito tinaluto ang masida. Talaga, Yunis? Sige nga rod. Agtugaw kan. Tarama naman ti lutok. Sapay la kumata magustuhan nyo. Talaga? Da kayo tinang luto iti daytoy, auntie? Uwen, Yunis, anak ko. Iso amangan kan. Kataramanam ti luto ni Antem, no na imas. Sakman lang ang tiagtugaw. Kan mangraman iti luto ni auntie. Saan samot ang mabisinyading ko? Sika talaga, Manong JR. Ala. Agtugaw kayo nga rudan. Sapay la kumata magustuhan nyo ti lutok a simple. Talagamot pari James. Agdenden na kayo gaya man kani Rowena. Isumot laga ay ma-blooming ka. Nagasatak nga rod, pare. Gaputa, inayat nak ni Rowena ay tinapudno. Ikasar kong tumot laeng. Ngam agurnong kami pa, tapno ad nanawadwad na mausar. Katwen tinapateg. Kat agkingkinawatan. Kan agpimpin nateg kayo. Awan gayam. Kasanon ni Melody. Amo na ka din ti may papan kini Rowena. Saan na masapol maamuan na, pare? Sarabali. Naragsak mo ni ti Sidong ni Bernard. Di mo't nadakamat mo idi kanyak. Asan anasaya ti relasyon da. Gaputa dangdangran na ni Melody. Wen, ang saan na mabaliwan ti sitwasyon, pare? Addan sa bali nga ay ayatek. Sabagay, ang nasaysayat mo't laeng. Magsarita kayo kini Melody. O sige, pare. Kasaritak to, inton sumarong karmanan ikibalay. Nasaya at tanadanon ka dito'y balay yun, James. Wala ta, day of kumatita.
Naimbag man ta nakalagip ka ngay may di kibalay ni Mia. Bakit, kumusta ka matan? Kastoy, mayat latamat. Sika ngay, kumusta? Nadamag kumat nga addan baro a love life mo. Asino ngay, mabalin nga iyam among tumat kanyak tapno makitak mat. Awan parikot iti dayta. Talaga ayam amok kada kayo ni Rowena. Kapot agas sawa kaminton. Anya, kayat mo asawan. Wen, ni Mia. Kasta ti planok. Ngam sakbay na. Agur nung kami pa'y angaw mo na. Kasta gayam. Sayang, sapay adda imbaga ni Melody kanyak. Anya timbaga na. Pangasim man ti ibagam kanyak. Naklaatak iti dada nga imbagam anem ya. Diyak ni namnama. Akayat pa ni Melody ti makisindubyan kanyak. Wen gaputa addan ni Rowena. Ngam awan ko ma, nalabit akayat mo matlang nga subyan ni Melody. Laglagi pam nga isutiin na dagiti anak mo, James. Saan na may subliti na palabas? Gaputa adun dagiti na paspasamak. Sapay ko mata maawatan nak na miya. Kayat ko la mabukal matlaang ti pamilyayo, no mabalin. Naimbag nga oras mo, kabsat. Sika ni Rowena, saan ka di? Owan, kabsat. Apay ka di? Ada ka di ka sa pulam kanyak? Sino ka di? Siyak ni Melody. Siyak ti asawa ni James. Asawa ni James? Wan, Rowena. Uray dinak inkasar ni James. Siyak latta ti ina dagiti anak na. Iso ada kami ti rumbang nga agtipon. Iso apang nga asim. Adaywam ti asawak. Di mo ko mapanunutan na iti imbagakin ka ni Melody, Rowena. Ay ayatan ka. Iso adinak ad adaywan. Ngam, husto ti kunana. Iso ti ina dagiti anak yo. Iso ada kayo kano ti rumbang nga agtipon. Jakon ay ayatan ni Melody. Sika itanti linaon ti pusok. Sika tinangted lawag kanyak. Hindi panawon ti bagyo iti biyag ko. James, jak kayat nga ada masaktan nga po kanyak. Iso anasaysaya at laangan nga aglinipatan. Subliam ni Melody. Gaputa iso ti ina dagiti anak mo. Anya, saan? Jak maaramid na ita. Gaputa si Kanti ay ayatek. Anya ka di ti parikot, pare. Apay ngagbarbartag ka manen. Aduuna yung tinainom mo. Agurak ni Melody, pare. Kalpasan ti panang panaw na hindi ka na kami, kanagiti anak ko. Nga ore nagpakpakasyak. Sana nang ikaskaso. Ita, kayat na tiyag supli. Anya? Tay talagayam. Katawan mo't maaramidan na. No di mon kayat, pare. Isuasan arumbang agbartag ka. Awarin, pare. Nakiwin na suwasan kanyak ni Rowena. Kaputa kinasarita ni Melody. Nasakit. Ay ayatek ni Rowena. Kayat ko nga ikasar. Kam kasanupay ang mapasamak na ita. Di mo kumakunaan ang makibibya nga kada kayo kini James. Rowena, Anya ka diti kayat mo nga ipaga. namuak ngamin ang nakiwin na suwas ka kenkwana. Pudno dayta. Gaputa hustumat ni Melody. Isuda ka ni James ti rumbang nga agtipon. Gaputa adda dagiti anak da. Nga madundag iti napaspasamak, Rowena. Narigatan ang mapasamak day tayo bagbagam. Kan may isa, sika itante ay ayatan ni James. Sigurado lakid di nga agliday manen, no talaga makiwin na suwaskan kenkwana. Malipatan naktumatlaang ni James. Jak lang amin kayat. Asyak tagbalin at tubang, iti pan nakabukol manen ti pamilyada. Kunantan nga dapuntom dita, ang napukawan ti panagayat ni James kini Melody. Gapumatlaeng iti pananggulib idi ni Melody kenkwana. Alan, Di mo kumamot pasakitan ti gayem ko.
Ita ka di pa ita nakalipatan. Nalipatan nanti sa nga impain ni Melody ken kuana. Ken naawat nanti amin. Ket amok agapuken ka. Iso adaras nakalipat ti gayem ko. Diya ka mo, Alan. Ngam, aklunak. Ay ayatak itinapudno ni James. Ngam romba nga amirisak ana imbag. Noan niya ti maiparbang nga aramidak. Anya ka din day tingar aramidang Melody. Apay anapan mo kinasarita ni Rowena. Ket imbagam amakiwin na swas kini James. Kaya't ko lang amabukal man ng ti pamilyami niya. Apay, dakas ka di. Kat, apay, pinanawam ka din ni Bernard. Apay akayat mon ti makisinubyan kini James. Saan pay? Ngam aramidak to dayta. Inton sinaanan ni James dayjay babae. Adayo lang anapin pintasak ngam dayjay a babae. Friend, daytoy lang ang ti maibaga. Sinayang mo ti panawon para kada kayo kini James. Bumawi ka langan kadagiti anak mo. Sulnitam tinagkurangam kadakwada, itatanapig sa kapay. Pangasim ko, mamot, anak ko. Labanam no anya ti madi amarikrik nam. Naglabasa mo unti kasta. Nabailambot ide saan ka de. Husto kayo, nanang. Nabalag hindi ang gundaway. Gaputad ni Rowena anangan anding ay kanyak, malaksit ka na kayo. Ngam awanan, ang kiwin nasuwasan kanyak gapo ka ni Melody. Apay, anya ti inaramid ni Melody. Kinasarita na ni Rowena. Imbaga na anda kami kano ti rumbeng agtipon. Gaputad na iti anak mi. Anyan ni Melody. Kasla nalipatan na mutang ti inaramid na kan ka ide. Ti pananggulib na kan ka. Napakawan ko kuman gapoy ti kinagulib na. Ngam gapoy ti dayto nga naramid na ita. Nagsubli ti gurak ken kuana nanang. Anak ko. Patsya kasaan ang nagsubli ni Rowena. Iso nga awan ba't nga rudan serbiti biyak kanyak. Imay kami, tada na patag nga ibagami, auntie. Anya dayta. Kasarita dak kadimat. Akas iti inayo. Di kay madanagan. Nakiwin naswasa kun ka ni James. Nga oray na sakit mat para kanyak. Husto mat nga minti ko nati inayo. Iso dati rumbang nga agtipon. Auntie Rowena, pudno nga iso ti inami. Ket kas anak, kayat mi kumamot ang mabukal ti pamilyami. Ngem ammo mi asanen ang mapasamak dayta. Husto ti kabsat ko. Adon dagitin na paspasamak. Kan ba isa? Ammo mi asikaitan ti ay ayatan ni tatang. Anya. Imay kami kini Eunice, nga oray makumikom kami ti trabaho mi. Gapot madanagan kami iti mapaspasamak kini tatang. Anya ti mapaspasama kita kan kuana. Tinasayat. Sumurot kayo langan kada kami ije balay, auntie. Agsarita kayo anaimbag ka ni tatang. Ngam nakiwin naswasa kon kan kuana. Awanin turumbang apagsaritaan mi pay. Ngam amok. Ay ayatan nyo pa'y lang ni tatang. Isung umay kayon. Tapno makapagsarita kayo anaimbag ka ni tatang. James, ada akon. Agsubli akon diti balay. Sulnitak amin ang nagkurangak kada kayo kadagiti anak ta. Di nakarakupan. Dumngag ka iti ibaga. Sige, dumngagak iti anyaman na kayat mo nga ibaga. Sa anak a ginargari ni Rowena. Nagrusing ti pudno nga ayat di ti pusok. Katisigod na pudno a panagayat ko ken ka. Napukawan. Saan kan nga ay ayaten, Melody? Agawid kayon kadagiti anak mo itayan ti amada. Anya? Saan? Uray anya ti bagbagam. Saan kami apumanaw kadagiti anak ko dito'y balay? Agyan kami dito'y. Gaputa agtipon tamanan. Anya? Anya pay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam,
Di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Naruko, nga aya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.